Muraho neza, ndabasuhuje amahoro y'Imana abane namwe. Nk'ibisanzwe amazina ni Theoneste. Uyu munsi tugiye kuza kubabwira ibijyanye n'akazi REB ishaka gutanga ku bantu bashaka kuba bajya mu burezi. Ni imyanya myinshi igiye gusubizwa ku isoko kubera ko REB iba yakoze checking igasanga mu burezi harimo icyuho, ikaba iba yifuza kuba yakongera igashyira indi myanya hanze yo gupiganirwa abatsindiye iyo myanya bakaza bakajya mu burezi. So rero mpereye hano kuri X yabo cyangwa se Twitter kugira ngo mbereke yuko ahantu aya makuru akuwe ari ahantu hizewe neza cyane kugira ngo ayo makuru abe yagira agaciro ku bantu bari buyagezweho, ku bantu ubwo ndabanyasangije. Ubwo rero ahangaha hari itangazo ryakomeje ricishikana mu magurupe yose ya WhatsApp guhera ku munsi w'ejo. Itangazo ni iri ngiri: iyo myanya niramuka ishizwe ku isoko izacishwa muri systeme ya Mifotra. Mifotra ngiyi murabona ko harimo imyanya 18 iri kwamamazwa, harimo nk'iyingi y'abakashiya. Ahanga ku bakashiya urabona bakeneye abantu bafite advanced diploma muri accounting, advanced diploma muri e-commerce, diploma AD muri accounting, in commerce and accounting, na diploma AD in accounting with 0 year relevant experience. So rero murabona nyine hano kakazi kaba karimo ubwo ku bantu bashaka gukora aka kazi ka cashier, bashaka kugerageza kuri uyu mwanya wa cashier batubwira tukabafasha. Murabona ko n'indi myanya igiye irimo. Rero ahangaha niho REB izahita izana iriya myanya izahita icishwamo hano. Ku bantu badafite account ya Mifotra aho mwatwandikira tukazabakorera account zanyu mukajya mwaprayinga kuri aka kazi Mifotra iba yatanze. Murabona ko imyanya ibirimo. So rero twigarukiye ahangaha nk'uko muri kubibona ku itangazo hano, barakubwira ngo ni REB, barakubwira ngo urwego rw'igihugu rushinzwe uburezi bw'ibanze REB bamenyesha abantu bose bifuza akazi ku myanya yo kwigisha, teaching staff mu buyobozi bw'amashuri, administrative staff mu mashuri y'incuke, abanza n'ayisumbuye, ko hari imyanya yashizwe ku isoko, bityo bakaba bashishikariza kwihutira gusaba binyuze ku rubuga rwa Mifotra rumwe twaberekaga mu kanya, rusabirwaho akazi recruitment guhera tariki ya 30 Gicurasi 2025 kugeza tariki ya 9 Kamena 2025. Urutonde rw'imyanya ipiganirwa rurasanga kuri urwo rubuga rwa Mifotra. Tubifurije amahirwe mashya. Byakozwe kuri 29, urumva ko byakozwe ku munsi w'ejo. Nanjye nkaba mbonye aya makuru ntagomba gukomeza kuyarenza ingohe ntabibabwiye mwebwe nk'abantu banjye duhora dukorana umunsi ku munsi. So rero ahangaha ushobora kugenda wibaza ibibazo bigiye bitandukanye. Mwenda murabona nka hano ni muri Mifotra, imyanya y'ubukashiya. Wenda ubwo tuvuge bari abo bakashiya bakenewe muri Nyaruguru. Nimba abo bakashiya bakenewe muri Nyaruguru kandi Nyaruguru ikaba yarigeze gushiraho indi myanya
wenda nka 20 ariko bakaba bashubijeho abandi bakashiya, kandi hari abandi bantu bari bakiri kuri waiting list. So iyo uje ukareba ugasanga wari ukiri kuri waiting list, ikintu uhita ukora ni iki: ureba nimba wari uri kuri waiting list kandi ukaba wa mwanya wawe nimba ari ukashiya ukaba wasubiyemo. Iyo wasubiyemo kandi wari ukiri kuri waiting list, naho uba wemerewe gukora exam, uba wemerewe kuba wakongera gukora application. Ubwo wenda reka tubishire muri context y'iyi myanya REB yatanze. Hari abantu bari barakoze application cyangwa se bari barasabye akazi k'ubwarimu ko kwigisha, ariko bakaba bari bakiri kuri waiting list. N'ubu ngubu mukaba musubiraho mugasanga muri kuri waiting list. Ahangaha muri iri tangazo nuko iyi myanya itarashyirwa hanze, ikintu nababwira mugomba kuzakora, nimba nubona ukiri kuri waiting list ntabwo uba ugomba gukora application, ariko mu gihe ubona utakiri kuri waiting list kandi bataranaguhamagaye ngo ujye mu kazi, aho ngaho uba ugomba gukora application. Rero ahangaha muri REB haba harimo imyanya myinshi. Mu kubaho ku myanya myinshi ukabona wenda ushobora kuba wari waraprayinze kuri ibi ngibi, ukaba ushobora no kuba wakwapurayinga ku yindi myanya. Wenda urugero wize HEG, ni urugero wari waraprayinze gukora examen kwigisha kuri geography, none uyu munsi hakaba hagarutsemo wenda history and economics. Mu gihe ubona uri eligible, uwo mwanya ushobora kuapurayingaho. Rero hari n'abandi bantu muba mutarigeze mugeragezamo na mbere yaho mutarigeze mubigeragezaho. Rero hano ikintu kiba kigomba gukorwa n'iki: uba ugomba kubyaza amahirwe uyu musaruro, kubera ko REB iba yashizemo imyanya myinshi cyane muri system. Noneho hari n'abandi bantu bakomeza kugenda bibaza ngo hari abantu bagenda bibaza ngo ese ko ntize uburezi njyewe naba nemerewe gusaba aka kazi kandi ntarize uburezi? Ahangaha rwose nakumara impungenge ko ubungubu REB isigaye yarabyoroheje. Mu gihe utize uburezi kandi ukabona uri qualified, turaza kuzabibereka ahangaha nk'uko twaberekaga hano kuri ibi bya cashier. Umunsi tuzasanga bari kuvuga ngo AD in humanities, ubwo hazamo wenda AD in history, economics and geography, AD in physics, mathematics and chemistry, cyangwa se za PCM cyangwa za MEG. Aho ngaho tuzabibonera hano, tuzagenda rwose tuzanabakorera n'indi video tugenda tubafasha. Ntarava ahangaha rero ku bantu baba baprayinze muri exam zikorwa, hariho exam bita psychometric testing na written na oral. Rero iyi psychometric twagiye tubasobanuriraho byinshi kuri yo, kandi mbere y'uko iyi myanya itangira turaba twakoze n'indi video nshyashya ibasobanurira uko iyi exam ikorwa, ndetse na account zanyu za mifotora tukagenda tuzikora neza, zikuzura zikagera byibuze nko kuri 86 kugira ngo ni wapurayingemo neza. Ndetse tukaba tuzanabafasha no kugenda tubakorera CV nziza cyane, wapurayingisha ahantu akazi bakabona CV yawe ari nzima. Icyo usabwa ahubwo nimba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel y'abanyeshuri, kora subscribe, ukore na like kuri iki kiganiro rwose tuba twabahaye ugomba kugikoraho like kugira ngo YouTube igisharinge kigende kigera
no ku bantu benshi cyane. Rero hari abantu mujya mukunda kwibaza ngo ko nkora application z'akazi nkabona ntago bamfata, biba byagenze gute? Ni njyewe bakoze application nabi cyangwa umuntu unkorera application zanjye aba yazikoze nabi bigatuma batamfata? Aha rero ikintu nakwibwirira ahangaha nuko nimba wenda urugero nk'hano muri REB, nimba hano muri REB bari gutanga akazi, ku bantu, nimba bakeneye abantu 100, application igakorwa n'abantu 100,000, wenda reka tugabanye imibare, nimba bakeneye abantu 100, application igakorwa n'abantu 1,000, birumvikana ko bazagenda nibajya gutoranya abantu, hazabaho shortlist. Hano muri Mifotora habaho shortlist candidate, abo ba shortlisted candidate bakajya gukora exam. Iyo bagiye gukora exam iriya psychometrics, written na oral, bafata abatsinze ba mbere na mbere, abatsinze ku kigero cya 70 kuzamura, abo ngabo bakajya mu kazi. Hari n'igihe hari n'ababa batsinze ku uwapasinze exam abagize 70%, ariko ugasanga hari abantu batsinze ku kigero c'100% za 90. Rero abo bantu batsinze ku kigero c'100% cyangwa za 90 nibo bahabwa imyanya, bashirwa mu myanya bwa mbere. Bamara gushirwa mu myanya, abandi bakaza ku cyo bita waiting list. Baza kuri waiting list nibo bagenda bahamagaramo bake bake kugeza babandi bose bari kuri waiting list bashizeho. Bamara gushiraho haba hakenewe abandi barimu, akaba ari bwo ya myanya bongera kwisubiza ku isoko. Rero bitandukanye n'aka kanya cyangwa uyu munsi bagiye gusubiza imyanya yose ku isoko, nubona umwanya wawe wari waprayinzemo wasubiye ku isoko, ubwo nuba wasubiye ku isoko kandi ukabona utakiri kuri waiting list, bizaba bivuze yuko nawe uzaba wemerewe kongera kwa prayinga kuri uwo mwanya. Ibi bintu tuzabibafashamo, nimuzabyihererane cyangwa mujye kurwana nabyo mwenyine. Turahari nka timu ya Theoneste kugira ngo tuzabafashe. So rero nimba twabanye muri ikiganiro, murumva ko ikiganiro nyikoze hakiri kare mu gitondo cyane, wenda niyo mpamvu navugaga gutyo, ijwi ryari rimeze gutyo, muze kubyihanganira. So rero nimba dusozanyije kino kiganiro, ndakubwira yuko mushimiye cyane, kabisa. Uri umuntu w'agaciro kuri channel yacu Menya Niyibi TV, n'abandi muhageze muri bashya. Tubashimire ko mwabashije gukora subscribe na like kuri ibi biganiro byacu. Ibiganiro nk'ibi ngibi ntakagaruka. Uno munsi turi buze kuganira ku kindi kiganiro ndibuze kubahereza ikiganiro kivuga ku makaminuza, ku mashami ya UR ndetse na faculty zigiye ziri muri ayo mashami ya UR. Saba mukomeze mugubwe neza, amafufu n'amafaranga bibafubike badi. Bye.